fiam thu te wang a thil ti te hi boruak ti jang khai tu an ni thin ma sia chang chuan lak let thei to lo thil poi a thlen na ani thei bok tut video a po hian fiam thu le wan na ten thil poi rap thak a thlen dan atak tak te kan en do na wan thuan na a in chan thi dan rap om tak tak te po ti ila adik thei tho o me July ni somni pasari kumsang ni somni pali ani a Degenham East Londona Robert Price kan mu mek kumsum sari paruk mi hi overroad norta a in lian vaklo chunga a thumeka Robert hi ama a cheng ni in dementia nei ve tandon ni in alang thilshiat reng a harsat ve to hle ti nani akalpo working frame kan mu ang chi tel lo hi chuan akal thalei thei to lova chuta abeng an thalo le zel pok nen midang ne na in biak po a harsat ema hengani na zong zong awang hian rol pol nuam ati to lova midang tan po ama han po vak ngai na omlo mase kum engem mozat she omator na hi chu a phu bik lo kum nga chung chu an veng velami no pangle rol tharten husitin a in hi an bitum ber thina Achian Robert Achian John Smith soidan phei chuan Robert hi achuak mangai lo chan chu veng chung no pang ho hian an ti buai zela a ground floor tukver hi voi tam an ti ke sak to a apina pin to pangai to a aping to pa hetian mu sit na hi kum nga la ya kal to tlei rol le rol thar hawin a in an kalpel rol te hian a tukver briket an fom le ringot zel ngam takan ni atia heile chen hi beile musit ani awang hian a in hi atan tan in ani ringot zela ama Robert hi chu pafel ngil nei le thil phal mai ani veng tlei rol ho hian minglem te phwa sakin an awak waka thunei tu te lampo in an shia chan chu Robert hian police a report siam thina musit na le a in an ti chiat dan te an chet dan te hi a hlau thong ve thina ni Robert hian police te pon mala in voi khat mai ni lo veng chunga thu chuan siam sak to a hetu chung hian ti du da na ero hi chu kal zel July ni somni pasari tlai lamani a rol thar pani hi kholayan oma pakhat jok hi kum som pariat mi Nathan Otito dil chuku ani a Remforta care home ang chia cheng me kani pakhat jok hi kum som paruk mi ni thungin a ming hi puan zara ni lawa CCTV an landan chuan chomhalama pon pani hian dila fireworks an hal ve lai muni in hetia an che ve lai hian ma ni pon in record ta nuaman ti hle dar nga le chan ve tlai lama Roberta in lam man pan kumsom paruk mi zo khan firework hal moya kenga doorbell footage chalandan chuan Roberta hian kongka zaw lo te inaron honga engemo aron soi lai hi langa hei vele hian kumsom paruk mi zo khitla ni na awa min hunia ati reilo te a aron let le in Nathan alona kan mu ang hian tukver pinchu nekwa in enge ti le halmoi an firework chu halin a the luta a chet dan hi aswal thak takaset kumsom sari paruk mi chunga no pang mai chet dan hi an pani in an tlan chewata doorbell camera chuan ridur shet ni in roll tharte nui ri po shet theya reilo te a Roberta in hi a khuta lui mai a nuwa a alta Roberta chen amami watlanin kongka tang Roberta wa bia a alo chang chuan a hria ama se a soya hria theilo lu atumin kongka chunglama tangina in kalboxi firefighter ka usak vat ni in rang takin darnga le minute somnga an ron thlenga kongka an ti chia an luta Robert ro chan thei alo ni to lo kang khu a hi blut nem lutuk to daruk le minute somruk pathuma a thi thu puan ani hemitlai hian mi pani zinga upajok Nathan hi a chen na care homa aleta thoktu te bula chuan kumsom ni tang don te lo ti a dagen hamathil thleng chungchang news a en su ti te lo suya zukan ina ti thleng ina suya dagen hama kakal ti tu ma shil su ti te hemini ve khian manani
kumsom paruk mi zo kero thakhat nuwa manani an pani hian thihna an thlena wanga thiam lo chantirani korta doorbell footage te chhuah ni in Robert a chung te po an rilruana tak seta mingil nei le thilphal em Robert a tortur te an suang to in shiomanti zia kortan soya nei thana a uzok hi kumruk tang turati ni in chir mel apulem lo le ngal kumsom paruk mi zo kero in shiomati tak seta ama hi kai shwai mai ani na la ya ombok nen custodia kum ni le thlariat omturati ni ve thung kum khat do na liama coronerin he case hi hong thale in engwangin nge ven him ngai em Robert kha thunei tu telamin an ven him tok lawa khatizat kumalo tor thei atia investigation te po kalpui that le ni a engenge mo chu mu chhuani le nge yang Robert Price kha chua san alo em na mun a ina ama in sheom takin thiani kum tamatorna tuma in an pui si lo kal zelin ato pathlenga athi pui tange nge ni April ni khat kumsang ni som pathumani a Shanghai China a Wangyang kumsom ni pariat mi Fuan University a postgraduate medical student ni mek hi adorma amu a nidang ang thawinan thawa hunamang PhD candidate ni tura an result chuakin alati thaber lengal hemitu khian adorma tui chu ina tui pa nga yani lo makati deuh chu achak le wata mase alem nual man a roommate Linsen Hawero alo mu hilderri a wang hian he thila in hi nireilo te nu ni som panga velbora anun na latu ni don ti renga shelo wang hi si chuana cheng ni in re thei tak an ni anule pate hi namumal nei lo ni in an chung kwa hian ba hian an khat reng achan chu anu hri sel lo tak en kol reng ngai thin wangani mase wangero hi har sa le mase a beizela kumsang ni palia national exama zanga somkwa skora atinon le ngata akum le mai kumsak ni panga ero zaruk somkwa askorani heiwang hian Fundan University a zirve thei ani a azir na hi ama in tum chobin a scholarship te po amang tangkai ema azirna ta na mangzela achung te puinan thlengina mangani Tibet mun chen khata te no pangte le kha zir tir thina kumsak ni soma po kha na soidan chuan azir man hi in tum chob vezel thin thu soi kumsak ni som kha na roommate Linsen Hau hi dorm 421 a hian aluta a oma wang hian kumsak ni som pakhat kha na wazom be ni an jeng dun na in an bawra ke ro thalem lo an classmate ten nuwa an soidan chuan lin zok hingoi choi hle ma se engemo hleka alom lo rei thin hle a wang hi athik deuh bok ni in an shia ama linero hi chuan a thik lo thu soi ve bok march ni somni pakwa kumsang ni som pathumani a lin hian a thian ten inti der ni April Fool's Day an soi ve lo sheve a ama pon inti der dan tur te po soi ve nan soi hawa heta tang hian ama nge in mi prank ve atum thu soi lepa experimenta na an man chemical pakhata ngai to chuak thut March ni somthum pakhata medical lepa an cha bia ho a research ata na ti thua soya Joinshon Hospital Imaging Lab 204 alutin arukin NDMA bottle pakhatala a hi compound lo mai tui ril thin chiat rup theina ani athukru a medical lo bomami syringe an la le a dorma aluta antui intur filtera ml somthum vela chiuluta atuk jing April ni khata lo ni ta a roommate wang hian tui hi a intani reilote a anata hlea atuka lin hidam do ina shwai turin huang hiana nge na lin po ina shwai maya ala in puang lo engma soilo anazel si a lin ero chuan adam maya ring ni ina insoya achan chu experiment an ti na a rana ante sin ramte andam chhuakani ati a mase huang hi a thalawa athin ati chetlat maya thil in hian Jongshan Hospital a komai na ta hial mai doctor te na chan an shemai thei silo lin hian April ni nga a aron kana ma se angoi reng April ni som pakhata police ten tu ti shat lawa tangin message an donga wang hi shai ani thuan ron soi an dorm room an tuida na an test chuan an nim ngeta April ni som pani zan lai ani don police ten wanga roommate lin an la a thuan zota
round thu man zota round thum na a in puang manani huangero thalo zelin April ni som paruka atak sapeng poimo tak tak te chhiata wangin athita ni he hi athil in NDMA na tho vek khani a kumsom ni pariat mi ni in athita police te chuan mi ti na tum case pe in lin an mana a trial hi November sang ni som pathuma tan ni in rampum ngai event case ani prosecutors lamin atum reng wangani anti lain ama lin ro hi chuan prank atana ka ti ani a damlo tir bak ka tum lo ati a nun na lak ka tum lo ti na soi February ni som pariat kumsang ni som palia lin hi thiturati anita a appeal wangin kumsak ni sompali December thla a trial voi ni na chanani a defense te chuan wangkha hepatitis B wang zo ka thiani te ti in thil ni theiani lo na sa a forensic expert ten he an thil soi hi an tol chiang hle kumsak ni sompanga January ni a trial tharin omzia nei lovin thiturati thatle ani chuan kumtop December a Supreme People's Court chuan athi na turani proof ta a December ni som pakhat kumsang ni som panga a apoi khoya tanga kumni le thlasari velna ni chu ti hlumani ta a athi hian amitha wanga kumza chia kumsum ni pariatani he khaisi rampum ti chhuwa tu ni in zirlai te pressure sang chungchang te tur in shai shim chungchanga te hetiang thela thlen ma da ya an lo soito lin khan ti thachin wangkha alo thik tak tak ni ti te soyana sa a thil hote atanga intran ni si hi China a zirlai te campus a thil thleng mi thong le soilo ber anita ani hi July ni som paruk kumsang ni som paruk ani a Lisbon Portugal kan hu mek nishan than nanathas kumsum thum pani mi British financier hi lui pakhat river tias antia longa a omeka abula hena chante mi som pahnin omve bok helong hi an ho a darkar li chung an mang theidona he hun luenuam taka man antum chan chu anzinga an chan hauzinga hian nupui nei mai tur an oma an thian Yusuf Ismail tan an buat sayani nisan than hi engkim boy pui tu bul ber ni thinin tuna po engkim boy pui tu ni le a mau nei tu thian ber tur best man ani don bok ama po hi mi lo tling tak ni in Londoneris manager ani a Imperial College atanga graduate ani tuna intil hi makar top chulan mangpo hi hun nuam tak ni turan nga ya ma se hemi tlai hian nishan than hi a omve to don lo mi som pathuman oma mi som pani te hi British ni in pakhathi Australian ani chuna lunch e turin an chola borak po anuam lutuk beer te inin an wang hle a an chanjinga pakhat Andre Vanek chuan nisan than hi prank kang uti in tuya payan rela helai hi tuya luna na himem ti in long captain po voi ni la ya zot phuta a him thu lo shil ti chuan basement nisan than chu an pai thla photanga aduta an zuang thlave vekang an prank ma hian an zinga mi Ismail chuan nisan thana phone chu alak saka a hu lo nan nisan than chuan lo hrethiam ngalin beer ko hong chia sin lo tia wang thwang takin na thin rim lova an thian ho in fiam warve takara hian boro kanin man zung zung ti chuan verek chuan nisan than chu choin tuya paita nisan than chu tla in long sir shrui lo om chu wan pa in he shrui hian long lama pot phei le ina ridota long banga hian aluron soni mel ma se tuya tlanga la aron chho to reng reng lo a thian te chuan aron chho mai lo hi a wang emon ti hiala nisan than hi tui ne sole tui chen thiam ani ma se second aliam zela Ismail azwang thangal vereka zuang zui ve ngal bok an zong ta an thian pa zongin long hnuai thlengin an ena tuila ashingin a cha a mu thei mai ani lo tuila a chak a avot bok si an chi ai ta ni ber longa letin puitu an ko wata rang takin nisan than chu zon ani police long tuilu thiam le Air Force helicopter ten an zonga rescuer som thum vel po in chhun zanin an zonga tukle thlengin London ani san than chung te po sha tir vat ni in apa kum som ruk palimi pakia na thur le a unau pa po in Portugal arun pan wata
achung te hi police ten zo nan zo chuan nisan than hi fit tak tui chen thiam takani thuan lo soi zon po chhun zom zel ni in nilai tho tan July ni somni pakhata nishana chet swala tanga ninga na chuan Maritime Police Chief Malagwas Dominguez chuan zonna atine pshetto mase atuk mai chohnudar khatle chanvea chuan belam tower bula ruang mu anita nisan thana chet swalna le abautan na tanga kilometer ni velani atuya atroi cheto le a niruk lai ni puituya a ombok nen UK a forensic pathologist Dr. Michael Heaton ataksa a endikta a pon lama hliam danga omlem lova aluso na omvelai ro oma athi chanchu tuiwang tuilu wangani a Dr. Hita soidan chuan tui vota alu thut khan thokati buaya ati top thut theiani abik takin ni khwa an shat lo sa phei chuan ati a kumsang ni som paruk December thla rorel tan ni in Ismail le berek te an rong chuaka anin fiam vel kal swal palani thu soin achung telaka ngai da mandil molmola coroner Dr. Fiona chuan ti pal wanga thiani thu puang ta in tumreng wang ne lovin alu aso thuta tui vot lutuka azuk ta kha apoi ema khami pahni kha athi phata ni ti a thiam lo changan omlo nisan thana chung te mai ni lo khal longa omzong zong te tan po khan annu na thil thleng theihil theilo tur thlengani chian thatak te inkara prank lim omni tur chu rinlok mia lo chiat na rap thlak thlen tu anita ni Flomeiton khwa Alabama October ni somni kumsang ni somani kholian vaklo he khwa hian phur khop mai Flomeiton High School chuan homecoming week an lo meka midang ti ang thawin rol thar rol pakhat te hian inti hliman tum ve a mi in toilet paper atuam kan mu anga zam vak mai hian tuma heng hi alar ema tiping an ti mai thina rol thar ho prank lar mai in le thingkung le kot vela toilet paper the dar vak hian chinga kum tam rol thar ho lo chin ani to a mase hemi zani ro hi chuan he prank hi tu marin phak lo thlen tu ani don Flomeiton High School zir lai pali ten ni a an group hian kara tlanin an phur ema pathum te hi kum som pariat nuai lam meichia ni in pakhat hi mi pa kum som pakomi ani Scambia County an tlan kwal vela an thil ti tum hi an limpui viau an ti chana toilet paper an zam chana Robinsonville Road in pahni an zam der to in pakhat an ti le don hemi bula hian kum som thum pali mi James Luther McCray chenga Porch Creek Fire Department a firefighter ani hi nupui nei thar chau ni in nun thar bula chandon hemi nilai zan dar sari le minute som nga vel hian James hian pona thil dang lama mu a in tuala tlei rol pali mu naupang in fiam mai an ang hau lo a in rokemo ti buai ron tum an in kot in te siam rok tum ni in a sia a chefat an ni ho hian tiping prank an ti mai ani ti a shelo 911 golin a in rok tum an om nia sia thua soya ma se tlei rol le rol thar pali group te hian Jameson mu hi an tlan cheta an tlan checker nen hian rin lela zwal ta ema James hian police te puinan heng mi te hia uma an number an car number tala shiat nan ti in a 2003 Chevrolet pickup truck chula chhuakin a ta a he a truck nunga hian trailer nuk bok a ta a car hian nu anei bok nen hian an license plate chin chia ba ka tumlo anin zela James hian 911 a bepa renga an number mu atum thu te soya tlerol ho po hian an hnunga car tlanan mu thua nuan soya mase a hnuwa a intern ta dai ni in an sha thuan soi an tlan zela an hnunglama thil thleng engma an shelo John hi an in atanga mel thum vela thlenga Magnolia Church bula tia kongkwa la thlenga thila dik lauta trailer a hnuk bok nen phone a mang nen alir thei thunun zauta lovina leta pal ti chia ina leta James hian seat belt a sheng lawa truck atang hian a per chhuaka
adam chuak lo dariat pel sheta athi thunem nge ni a tleirol te ero James ana uma athi ti reng an shelo an ho a an prank kazawa engki ma tha an ngai tu emoi na thi pha ti reng an shelo Alabama State Troopers tipo investigation ti turin anon thleng wata tleirol ho te po hriat vat ni in thil thleng engma an hriat lo thu an soya she oman ti tak zet ani thiam lo chanti ran om lo investigation chuan khangmi pali te kha thi na thlen tu bulpui ber an ni lo thu soya mase police te chuan Escamba County a thu chua khau takan chua hetia toilet paper roll prank tili apiang chu an prank te ngei a in nei tu ten report lo ma se poi khoi ni in man zel an ni to tur thuan puanga James a thona te po in James an uizian soya achung te thian te poin an twar ema tleirol pali te ril rupo shom tak zeta thilhlim om tak tur chu thi na thlen tu ani ta siani December di somni pakhat kumsang ni somni pakhat ani a Chickwell Essex a Connor Groom kumsomni pani mi Clacton a cheng hi an company Christmas party lampani na kalme ka kan mu me khiani grupa kalan ni a party nan hlim ema zupon in nual hemi nu hian golf and touring stadium an pana zandar sari vela amunan thleng golfing bay to panet tlak dalanda chin kan mu mek ang bula hian an oma first floor bay 36 le 37 an om chian pakhat prank ka tangina intana helai ne ta hian an innam thlata vela an om na hi meter lido na sangani heng safety net te hi tlapal an om na tur dal tu rasia mani a net lama hian an innama an chian hawan in fiam ta reng mai CCTV a nuwa en le po in thinri man ni lova an nuya an lim le detective inspector Lydia George chuan chian hau in fiam angin an lang thildang vak ani lawati a an innama neta an zukla an ron let le thin thilpoi vak ni in alang lo staff ten an ron hmua top turin an ron di in thiam lo takin an top tur thu an lo soina in an rui to nen ril rufi man pusi lo reilo te ya an chan le dar som le minute riat ani a Connor Groom hi dinga a mor lama dinga anunga thian Ben Garner a om Ben hian tuma alo lanam velova ma se fiam thu in Connor hinat takin kan namange o atia tu man an lau thong lo voicery lion in nam to a thil poi thlengai lo ben chutlan photin Connor hi apom kanga Connor hi apai thadon ma se Connor hi a in chui deuh nge neta thata ka tata lo chuan ake atanga ake tang si in ataksa a in let si kha alulam hoi zong in azuk tlata beer zong in metar lido na sanga tangin azuk tlani le azuk thleng hi an re trap anam tupa ben atlan thlawata katipal tipa in abok khup zong in Connor alo oma anara tangin thi aron chuak ngal char Royal London Hospital a Connor hi shwai wat ni in spinal cord lam alo so na le a athwaka oxygen atla cham karanga chung chu chung ten a that le be sein an en kola mase January ni somni panga kumsang ni somni pa nia chuan Connor a thita Essex Police ten investigation ti in CCTV footage te an en le inti hlum tum na angan tilova Ben Khan neta thau khan tlak tir tumani prosecutors ten manslaughter sa charge du le ma se evidence thato kom silo Connor nu le patengei po in Connor khan best friend hishem na apek du anril lo thuan soive bok Epping Forest Council te chuan top golf safety rules an endik thale veka staff te khan Connor le chian te kha warning an pena in an kalson tir lo dan in dar na thu sign po chiang lo em to a Connor a thia tang hian top golf chuan UK top golf a him na tura an thutar mi pui zom turte an tar thaveka in pole in nam phalani lo burti in an zia bel boka mi tamzana duty chin tur an ruat thar bok Connor anam tu benakha anam ma atlan kher khan force apena ta deu ni inalang thiam lo changan omlova mase ati tu ngei benatan po adam chunga anuna betlat to turani shiat rengtlak du omlo tak ama awanga a best friend kumsom ni pani mi leka thi zan hi anuna kumkhua ina bet to ang